umwami aramubaza ati ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye ejo tuzarya iwanje. kurya abana ntibitangiye none. ndavuga ngo iyo biza mu isi ya none hari abahanzi bacu babiri twari kubura. ndagira ngo munyemere duhaguruke twakire isekere nawe bamwita mushumba. Amen. tutaraje muri byinshi Clapton garuka hano akosha John nawe na Clapton agiye muri gym ndibaza agiye kugabanya inda cyangwa agiye kwikuramo nk'iyi ngano kweri ko murabona atari yo gukuramo inda. John narakubwiye nushaka ugende yapostinze Mico the Best yambaye ijipo shiraho like nze ngo ni mama saba. ko ndabona peacemaker nabonye igihe cakuguze ikinyarwanda kiza kibwira nk'ukuntu kidasobanutse neza. yanditse inkuru aravuga ngo yamaganye igurishwa y'abantu, igihe kirayikunda kiramugura. ko murumva ikintu cyatumye igihe kimugura. kadusoma ijambo ndavuga ijambo ugaseka. mu bami ba kabiri n'aka kanya muri urasinze. ese uko ni wowe uvuze cyangwa ni itabi rikuri? katurebe muri telefone nize banguka cyane. abami ba kabiri 6:28 Bibiliya iravuze ngo umwami aramubaza ati ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye ejo tuzarya iwanje. kurya abana ntibitangiye none. ahubwo ikibazo nibaza uyu mwana w'umuhungu bariye nta wundi muhungu wari urimo wamuriye ngo tumenye nimba ariho ubutinganyi bwaturutse. Amen. ijambo rya kabiri ni muri Matayo, ryo sindinda ndisoma. Yesu yaravutse, Herode agira ishari aravuga ngo tugomba kwica uno muntu. aramubura, noneho amare kumubura aravuga ngo umwana uvutse kugeza ku myaka 2 babice. Bibiliya ivuga ngo hapfuyemo ibikuri 2 bizize ubusa. ndavuga ngo iyo biza mu isi ya none hari abahanzi bacu babiri twari kubura. ko muragira ngo The Ben yari kujana hanze n'undi muntu yari kugenda wenyine. Amen. mukuru wanje yanyweye inzoga bwa mbere. no arangije kunywa inzoga bwa mbere, papa ico gitwenge ni wowe cyangwa ni inzoga? amaze kunywa inzoga bwa mbere ariyemera ngo mutaza asinda, aragenda wenyine aritahana ashika mu nzu.
papa yaricaye hariya iwe yicaye hano bari kurebana. Noneho kwa kundi bari kurebana hashira nk'iminota 30 ataramuvugisha. Ndavuga ati bro kabisa ntabwo yasinze kuko abantu basinze bazabavugishwa. Aje kuvuga areba papa mu maso aramubwira ngo nimba ntibeshe ndabona atari ubwa mbere nkubonye. Ndavuga ngo ahubwo yashize. Amen. Amen. No. Papa wanje yaguze voka 3 zihiye, asatuye imwe yaziguze ari nijoro, asatuye imwe asangira bose, asatuye kabiri asangira bose. No. Abona ko niya gatatu asanga bose, azimye itara arayica. Amen. Amen. Shakuraga ya papa. Amen. Umugabo umwe wacu uwo si data yewe yaje gushingira umwana hano mu Rwanda. Noneho wa mwana yaje gushingira, urabona abantu bari mu Rwanda bafite urukundo rwinshi, baba bari muri salo bagasomana, baja mu cyumba bagasomana. Haravuga ngo ibi bintu bishobora kuba bizubaka urukundo. Nisubira iwacu ngo somo wacu agereyo aramusoma. Noneho ari guca muri kare, noneho umugore warasohoka yahura n'umuntu wa mugabo witwaga Filipo. Ariko yeme ngo simbabazi Filipo yazanye. Ese Filipo ari mukugira gute? Ngo ari mukwamarara ndigata ijoro ryose. Nukuvuga ngo yataza musoma azamukomba. Amen. Umugabo umwe nawe wacu yaje mu Rwanda. Iyo umuntu yambutse umupaka bazaguha agakarita kutagomba kurenza amezi 3. Araza amara umwaka. Noneho aje gusubirayo, ageze ku mupaka baramubwira ngo muze ko warengeje igihe. Abasirikare hamwe ngo nakaza n'iwanyu. Iwe nyine mbega ntamenye icabaye. Nguko warengeje igihe. Aho iyo ngirengeje nakaza ndaramu wawe. Abo nasigiye inka kibari kumbwira ngo naratinze, wowe kurangiwe natinze kandi. Nono yitegereje wa musirikare yamahindukira. Bako nono ndatangaye. Wa musirikare amubwira ese muze utangajwe niki? Aramubwira ngo ndacu. To yambwiye utangajwe niki? Ndacu. Agahindukira akavuga akibintu. Aramwegera amubwira ati ngambwira. Abwira wa musirikare wa mugabo n'umutura gusanzwe. Uyo mbunda ufite birasa niyanje neza. Kandi gagutunga imbunda ntivyemewe. Taho muze utunze imbunda gwimwese. Amanyanga. Amen. Amen. Ufite igisimba. Buke. Ko ndagira ngo twige ku bintu bike buke. Siko bimeze.
mwonemerera nkabumbura igitabo tukagira ibintu nka bingahe tuza kwigaho. Ntaravuga umukecuru umwe wacu yaje mu kizungu aje kwivuza, ariko aza kwa muganga, urasubira kuvuga ndagucira. Umuntu wavugana n'undi ninde? Noneho ageze kwa muganga, muganga aramubwira ngo urwaye iki mukecuru? Aramubwira ngo iyo ndi kuzuba umutwe uzurya, ndi kugenda cyane amaguru azanye, iyo nicaye umwanya munini umugongo uzurya, niyo ndi ibiryo bitari byiza igifu kizakindya. Mukecuru, ku ikarine twandike iyi ndwara, ngo andika ngo nyaraboze. Tuburira ndwara ukuntu twoyifata, ko ndabona umukire hariya Merisi mukomeye cyane. Uyu muntu wicaranye ntahaguruka vuba, haguruka upepera amateraniro. Twihangane, haguruka upepera amateraniro. Ako mwamubonye n'inzobe? Nahaguruke, ngahaguruka ma. Mwamubonye? Ube wanyweye. Uyu mukobwa ubwiza afite, niyo bomba umutsima nowurisha ifoto ye. Reka nsabe Linda nawe uhaguruke, kuricara muri ntebe kandi sa nkubigira hejuru. Mwamubonye? Ko murabona akantu yambaye imbere? Ese naje nerekana ko igitenge nambaye. Turatutu ngo turahenze, ndamufana cyane, mwari mukomeye ariko. Amen. Amen. Uriya mugabo uri hirya ya Merisi bamwita Frank, wireba hirya. Nagusaba ugahaguruka. Uguma ugahaye kuhaguruka. Reka nsabe na Merisi ahaguruke. Mwabonye abo bagabo? Meri, Franco reba hirya. Usetse yewe? Uko. Noneho Meri, hano hari akantu kakuriho, irebe mu mutwe wa Franco akikuraho. Dukomeze cyangwa nigendere? Umwuka ko arambwira mu mwenda. Ako haguruka, ubwize gutya numva ikintu. Imana si umukozi w'umuswa, haguruka. Wowe. Hari ikintu Imana imbwiye. Iyo uryamye uzurota, kandi ukarota uri kumwe n'abandi bantu, Imana ari ikintu imbwiye. Ntushaka kuryama usinzira akajisho kawe, akandi karare gakanuye. Mbonye ubonye visa. Ariko ni visa y'i Burundi. Noneho rero ko ngenda reka mbasaba akantu mu nyumve nta kibazo. Mfite umushuti waje w'umwubwa sana, yarabuze, nimba baramuriye nyabunamo nakahe kabari kari muno. Ni gute mvuga inkuru ukayishongera wowe? Umugabo umwe wacu atumye iyo nkuru nyireka. Umugabo umwe wacu yageze ku mupaka, baramubwira ngo ntiwambutse ayo mata, twe dukunda amata. Baramubwira ngo ayo mata ntuyambutse. Akiza baramubwiye ngo iyo ugeze mu kizungu uzi ushaka uburyo uvuga ikinyarwanda, ahantu hari kanya uzubashirana. Araza
ageze ku mupaka afite akabido k'amata arambwira ngo ntukambutse. Wow, undi akambutse ikiba kibi, yihengeka hirya anywa ya mata arambuka, ngo sinyambukanye mu nda se. Noneho ahantu uwo mugabo yaje kubera gito, yaraje ahitira agiye i Huye, ari mu modoka yibuka ko bamubwiye ngo ahantu hari nya uze uvuga na, ugerageze uvuga ikinyarwanda. Baramuhamagara ati se muze uri? Ngo ndi Nyabujyojo. Ngo Nyabujyojo, akahabura. Yaragiye gutega imodoka ije i Butare, agiye kugera i Nyanza abwira shoferi, arambwira ngo shoferi, ngo nitugera i Nanza, mbese ahantu hari nya ahashira na, ngo nitugera i Nanza ngo nibutse ndana. Ese musigaye muza burage muri nka? Uwo mugabo yashitse muhira, aja muri dushe, agiye koga akuramo isume arayimanika, agarutse ahindukiye abona ikirahure muri dushe.